Lothathe lona wafika kumprofeti ihlule emadimoni ophakamatima ingubo nendvodza yakhe angasayati. Prophet uNkulunkulu nakafika wamthandazela waphila. Ubuyile watofakaza mprofeti bengopha isikhathi lesidze indvodza yami seyingasati sikunene njani. Kepha wanela kungibeka isandla wangithandazela wangiprofeta sengiphilile. Asesele kufakaza. Ngiya etibhedlela basesibhedlela babona ukuthi ngipheke but ngopha ngathi mangibuyela esiteke good shepherd because bese ngihambe eTongwe around Manzini ngaya ekhona kwendalo lokugayile lefika la ngifike last week mfundisi awutshela libandla ukuthi ufike kunjani kwentekani unjani nyana afika ngiphatheke kakhulu bazalwane ngakhona kwenda lutho ngiphelelwa amandla fika kucansuka uhusband bese ngingasadi nje ukuthi nginayo invutha noma nginani empilweni yami hey no touch kapakapa kubeka magodo khulu hey kude bengikuva kuye bekathi noma ngawuthi ngathi ngiyambamba hey bencane sure Mutsakazi wasana buriye into lekhona wangifowardela ilike yemfundisi ka Facebook ya wathi asambe ngathi uyahlanyana kade kwasabasihlala labantu lapha abafundisi anyway ngathi kade kwasabasihlala laba angeni mina lesenganicela nikwende ngicela ngicelele nje ubhuti wami anginakele abantu abama have two kids cause ngiyabona ukuthi nalemntini la ngihlala khona kude lempilo isithathe ngafika nayo la ngafika ngahlala lapha kukubi kakhulu weta asangidonsa sathi masifika lapha sawelitisana ngamthathi ngiyajika mina loncane okay ngathi ngiyajika nyalo wasibena house uzodlale ngemali yakho emathebula utofika la asike ngihlushwe yini wena lokho sacabana but ngikhonile kude sathi masifika lapha sacabana wangidonsa angathula wasuke wangimuka iphone ase ngiyamlandzela akulaya futhi makangibukele iphone ngathubeka ngeda sathi masifika lana sahlala hey wathi makafika umprofeti kwanela nje ngena bhuti kwashayisana lamehlo ethuna yawo yabisukile amgisathi kana ngabona akakhulu akakhani ukulutho nje